Awan magaraw apo syempre Jemel la waraken selected nga hallways lang ka tsendahan ako. Adan to pengemin nga project na dita public market na DJ which is the retrofitting na DJ uneg na kasi nga rod expose DJ landok na kadag crack-crackin so nga DJ apo ket baka early next year ton. So early next year dito Brian hindi pa nagpinta apo ket awan mapektaran nga aglak-lako apo. Amo na J20 sir, DJ retrofit. Agigid dandan no na po hindi pintang amin umunalatan no mayat ti panawin kasi di retrofitting ket medyo nabayag to kami na po. Can have beams and columns medyo mid section na po digijay. Ano pinapili natin pa sir? Di market ma'am ket ideally syempre is white can earth tone colors ma'am ti kabilda. The next na iba katatiget sections is medyo cream and off-white and white. J ano ma'am, J public market. Yung JLCJ, syempre kapag hospital, purely white. Ma'am. Ano na the counterpart to city government sir? Awan apo, bale free amin dito. Di kami pagpintasan na apo, di nakapag-solicit tayo. Syempre, instead of the city government allocating funds for the repair, kadito yung duwang dadaking establishment. So, nag-solicit tayo, tapno DJ fund, nga i-allocate tayo apo, para kadigita duwang establishment. Ket, usarente lang yun iti social services. So nga, digito yung pimiyami apo, ket, ninayunak tatan iti naduma-duma nga agas iti CHO, can in-increase ko ba si dito tulong tayo titataw di CSWD apo. So, kadito man next year rin. Ako nakarod, we will make sure nga ag-increase digiti services tayo by 20% to 30% per annum apo. So ada doon tumelat na servisan tayo nga tattao na.